Haka jingi kren maka meido te ubrio, kalau ong bau ula pet na kate kejaka biya shwa, na mar ka jing tieng jong u, bar kum tau ula maria lamwer bat poi sha soring kam. Kalau ong ba haka te kemir ula sa haka wei ka trok ka badan halinti, bar haka si ka babuat pat ula poi sha umulong jowai, bar day haka shitare kujulio aja alpun rio, unio samla rang ba ula wan pai sha ka yeng lok, da ka bat sedian da ka trok. Kunjung pi ka nok jiu. Mene perbangatan hayeng ka lok jong u. Te uwan tengah sukum beyo kumtu pi te supai kumtu tengah ani kon la dan pak pila wan phai sayeng te upai jangan kumtu te usu yam pi ngaru ngayam kanya kata kepor tang basu ya kenduk suya kumtu te tang sipang te ki ong ap kendep tengah ap tang sipang tang kon wan hang me te la wan tengah ong ani kon sani pila tang kumtu te tang kata hi keren tengah ong se kon pilai ông này cái tôi có por và đẹp sợ cái tôi cái bự, tengah su jom baik satu có por senrang, te ngam tip resanu ngam baik, tengah ông cái tôi có petelun jom khil ajot em pun và bo tuna, tu ông ngam itu hari kata ngam su pet baik kat balak, tengah ông pijak saya kun, ông ngayai nang tu ngapoi sa seorang kham te ulai sa umulong, te usak simit pot terok. Tengah orang pisah saya ikut baro armet, orang simit tengah sa apa terok, simit tengah jai baik sekelau untuk, dengan orang ani pun pilak saat tangan balat, orang naem, naido ngam saat tangan rena marbang asu pencet gitu kikolong seserok, tengah pendeh tengah yok las pak tangkat, dan yok bamza. Tapi kali kumnu wan pai pada. Tengah orang piwan pai sana kain pun dekat te orang ngayai nang tu, te puasa sitang lenti tengah su sepadang baik kat balap kali kumtu. Telak po darak hayeng kalau tang kita hanya yok bani keren te ngisnya ngo ya ulai ba ulai usnya bat ulai ujubab ya kecing khot kecing kerpat kecing yam kecangi kum kejeng kesem te ai kecing ngo kecing lirok sa ulai kan ba bat kunjuk yo pinga ai kecing ngo